This fragrance turns into sweet cakes. Aku jumpa satu collaboration cafe plus perfume yang memang sangat-sangat rare. Collaboration ni dari best selling fragrance Indonesia iaitu Saf & Co. Dengan cerita perfume ni diinspirasikan daripada menu inspired by Eulalie Extrait de Parfum. Nama menunya Heart of Eulalie. Rasa kek ni memang sangat-sangat lembut, light cake, layer with delicate lychee peptine and finish with fragrant rose cream. Memang sangat-sangat sedap tau guys. Untuk Eulalie ni, you akan dapat bauan ke arah white floral and fruity. Opening tu memang dapat bau fruity yang datangnya dari lychee. Dry down tu pula memang bau floral dan it is very solid creamy. For your information, Eulalie is Extrait de Parfum version of Annabelle Lee Cloud Mist. For me, kalau Annabelle Lee Cloud Mist ni dia lebih fresh dan juga airy. Eulalie ni dia lebih soft, classy dan juga feminine. Oh ya, di sini ada travel size tau. Memang sangat-sangat senang untuk dibawa travel. Special menu collaboration ni eksklusif dekat 3 Years Old Cafe bermula pada 14 Februari sehingga 3 Mac 2026. Yang menariknya dekat sini, siap ada promo dan juga freebies. Untuk perfume Eulalie ni, if you want to know more about this perfume, you guys boleh dapatkan dekat TikTok Shop. Selamat mencuba!